281，老师，我可以带书进去吗？可以。282，老师，我想借这本书。好的。283，老师，最多可以借几本？5本。284，一本书能借多长时间？学生只能借1个月。285，到期还可以续借吗？可以。286，如果过期了呢？过期要交罚款，所以最好到期就还。287，这儿可以上无线网吗？可以。281，老师，我可以带书进去吗？可以。282，老师，我想借这本书。好的。283，老师，最多可以借几本？5本。284，一本书能借多长时间？学生只能借1个月。285，到期还可以续借吗？可以。286，如果过期了呢？过期要交罚款，所以最好到期就还。287，这儿可以上无线网吗？可以。40A isomero. Mwarimu, nshobora gufata igitabo? Yego. Mwarimu, ndashaka gutira igitabo. Yego. Mwarimu, ibitabo nshobora gutira ni bingahe? 5. Igitabo nshobora kukimarana igihe kingana? Abanyeshuri bemerewe kugumana ibitabo ukwezi kumwe gusa. Nshobora kongera kugitira igihe cyagenwe kirangiye? Yego, nshobora kongera. Iyo igihe cyo gutirura cyarenze bigenda bite? Hishyurwa amande y'ubukererwe. Niyo mpamvu byaba byiza kugitirura ku gihe. Nshobora kubona wifi hano? Yego.